Dobar vam dan i dobro nam došli. Danas smo vam doveli pravi, nebrušeni dragulj hrvatskog glumišta, kako se ona ljubko smije. Mladu glumicu s kojom ćemo vam rastirati sve ove kišne oblake. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Hvala. Mlada Anja Đurinović, naša draga gošća. Glumica koja je, pa bez obzira na svoje mlade godine, već skupila popriličan broj utakmica u nogama. Pa da, imala sam sreću stvarno s tim da sam odmah nešto za vrijeme akademije i poslije akademije odmah imala priliku igrati, što je nevjerojatna sreća i to je ono što nam je potrebno nakon akademije i za vrijeme akademije da iskusimo što to znači igrati predstavu iz dana u dan. Ne samo mi pripremamo, pa izađe ispit, pa gotovo. I što onda? I što onda? Kako je to sad igrati nakon, odnosno premijere ili tog prvog izlaska pred publiku? Dobro, to smo imali već s Tartifom, svi zajedno. Lijepo. Da, s obzirom da ste imali jednu od onako najljepših mogućih prilika za tu dob. U studentsko vrijeme Tartif se dogodio kao zapravo diplomska predstava, je li tako? Da, diplomski ispit iz glume. I radili ste s Krešimirom Dolenčićem i to je predstava koja je do te mjere zaživjela da je pokupila i nagrade. Je, da, Adrian Vezidirić je dobio nagradu Hrvatskog glumišta u kategoriji mladi glumac za 28 godina. A i dobili smo nagradu kao kolektiva, kao najbolju ansambl predstavu u Kerempuhu na Danima satire. Da, pa kažem ja. Vi kao izašli na ispit, a ono se dogodilo malo čudo. I onda je veliko redateljsko ime Krešimir Dolenčić zapravo rekao da ste sjajna generacija glumaca, da će se o vama prilično čuti i lijepo pogodio. Da, sve je rekao točno. Da, bila nam je i Anđela Ramljak također u ovom tjednu. Dakle, to je sve ista generacija mladih, sjajnih glumaca kojima ćemo se ponositi svi oni koji se još nisu počeli ponositi. Mi imamo običaj, Anja, ispričati početak priče na ovom bijelom kauču, s obzirom da znamo da ste vi uz glumu završili i osnovnu i srednju školu suvremenog plesa, tako? Da, jesam. Ples je bio prva ljubav zapravo. Završila sam školu Ane Maletić, školu suvremenog plesa Ane Maletić. To sam krenula u 5. osnovne, kao ove obične škole, sam krenula tamo i to traje 4+4 godine. Ja sam zapravo, od uvijek mi je i gluma jako privlačila, kazalište, općenito kao scena. Jako sam voljela ići u kazalište, imam tu sreću da je obitelj i mama se bavi kazalištem i uvijek je glumac, tako da sam imala prilike stvarno puno i biti, gledati i to me fasciniralo. Dakle, bili ste dijelom tog svijeta? Da, i mogla sam, nekad često sam i sjedila na probama i gledala samo i baš nekako je to sve skupa došlo prirodno. Onda nije bilo ni dvojbe zapravo, nije bilo nikakvih drugih solucija? Pa zapravo sam jedno vrijeme bila uvjerena da ću na plesnu akademiju, ali nekako se to rasprsnulo pri kraju plesne škole kad su počela boliti koljena, imala sam tek 17 godina i kad sam shvatila da to nije baš tak idealno kako se meni činilo. Ali da je ovo drugo zapravo nešto gdje se može lijepo spojiti da, i to je ono što me jako zanima. Da. I sve više se u tom smjeru i kazalište razvije, baš spajanjem tih raznih. Imali ste i nekakvih plesnih zapravo predstava i do sada? Da. Plesala sam kod Katarine Đurđević u predstavi Autoportreti. To je bilo kao profesionalna predstava od Pulsa njihove organizacije. I plesala sam tokom škole u raznim tim suradnjama i tako. Da, na akademiji zapravo vas je dočekala sjajna ekipa, što kolega, što profesora. Super ste se, nekako ste svi kliknuli. Tako nam je sve otkrila Anđela, pa onda zapravo samo provjeravamo je li govorila istinu. Pa mislim da je to nešto što je nevjerojatno važno, da se ekipa koja će biti zajedno narednih 5 godina, maltene 24/7, da budu kolege i prijatelji, da jedno drugo podržavaju i... Da zapravo žive zajedno svih 5 godina, pa i nadalje. I da jedno druge i učemo i podržavamo i to ono što je meni uvijek da se ne doživljavate kao konkurenciju, nego upravo obrnuto. I onda kad si s takvim ljudima okružen i kad možeš na taj način funkcionirati iz dana u dan, iz godinu u godinu, onda stvarno naučiš neke jako lijepe stvari, pogotovo recimo mislim da je Tartif. Jako dobar primjer baš toga. Da se možemo međusobno gledati, davati si savjete, znamo se kroz 5 godina, svako zna svačije mane i probleme.
Da. Tako da je to baš bilo nekakvo predivno okruženje. Imala velika sreća da sam se tako našla. Jako ste se našli i kad vas čovjek sluša, rekao bi pa to je ono ko onaj sestrinski sindrom klasični u Amerikama, kad se to tako izmjeste iz obitelji mladi ljudi, pa onda zapravo nađu podršku među kolegama. Tako se to nekako i kod vas dogodilo. Manje više smo vas sve upoznali i svi ste pokazali što znate i možete, ali to je samo početak. Ja nekako mislim da ćete za koju godinu nagrade Hrvatskog glumišta samo će padati, pljuštat će. Da, treba će se braniti. Nadam se da se ni tada nećete gledati kao konkurenciju, da ćete pljeskati jedni drugima. Da. Uspješno ste se smjestili u Gaveli, imate novo okrilje, ali je prva prilika bila u ZKM-u, je li tako? Da, prva prilika nakon akademije bila u ZKM-u, tako u Petropanu, igrala sam Vendi. Vendi, pa to je san svake djevojčice. San svake djevojčice. I vaš je bio, jel da? Je, imam dva mlađa brata i smo se igrali Petra Pana. Petra Pana i to je stvarno bilo kad sam čula ono wow, letit ćemo I zaista ste letjeli. Da. Pričali smo mi ovdje i o Petru Panu, pa znamo da se za Ozbač letjelo. Za Ozbač se letjelo i prvo je bilo divno i onda kasnije malo bolno. Tako, zapravo prva prilika, to moram reći prva predstava u kojoj sam stala na scenu je bila na 3. godini akademije. Kad sam radila, imala sam malu ulogu u kazalištu Kerempuh u predstavi Mrtve duše, Dražena Ferenčine. I to je bila jedna mala ulogica, taman da se slade onaj prva trema i to je zapravo... Da se probije led. Da, baš da se probije led. Je li to zaista bilo tako? Kako ste se osjećali kad ste prvi put stali? Pa... Kao profesionalac, bez obzira što ste još... na akademiji, da, makar sam imala to iskustvo scene preko plesa. Ali imala sam veliku tremu, baš. Bila je, kažem, imala sam podršku, veliku podršku glumaca tamo i su vidjeli da sam preplašena i da je sve skupa mi jako novo, da nemam iskustva, uopće to kao okretanje ispram publike, nešto što ne znam zašto ja to nisam mogla shvatiti. A to treba valjda ipak neke rutine malo da se to... Iskustvo i kako da to se bude prirodno, opet da te ljudi i vide. Ali je prošlo lijepo, igrala se ta predstava neko vrijeme, tako da nakon toga sam isto za vrijeme akademije igrala u maloj sceni. Život je san. Prema Calderón de la Barca, ali dramatizirao Darko Lukić, a režirao Ivica Šimić. I to sam isto zapravo igrala sa kolegicom sa akademije, tako da je opet to bilo nekako... Opet je bilo, uvijek ste imali nekakvo sigurno okrilje zapravo uza se, što je lijepo. Što je jako lijepo, sam i Jomanović Vantić. Su nas dvije bile baš si velika podrška i nekakve partnerice u tome, tako da je to isto prošlo jako dobro. Da, i u kolovozu u okrugu Osiđu u Gaveli je Lukrecija Tudor, to sam upravo htjela reći, da uvijek imate nekakvu svoju sigurnu bazu koja vam je onako, jel da, to je prekrasan osjećaj. Dovoljen je samo pogled. Da, baš to. Baš smo to nas dvije nakon premijere komentirali, čovječe, kao gle nas sad, prije 5 godina, plašene tamo na prvoj godini, a sad... I baš smo se puno, mislim, svi su bili tamo stvarno divni i prihvatili nas kod dvije mlade početnice, ali baš to je kad nešto treba ili kad nisi siguran ili to da imaš nekog svog. Ko vam je bio nekako onako od najveće pomoći? Osim Lukrecije. Da, osim Lukrecije ovo je podrška koja je nezamjenjiva. Nju nitko nije mogao u tom trenutku odmijeniti. Pa Jelena Miholjević i Bojana Gregorić su bile nekako tamo figure, baš Bojana mi glumi majku. I to je bilo stvarno i u tom odnosu, a i onda izvan scene nekakva i povezanost stvarno lijepa i baš sam osjećala uvijek od nje podršku i na sceni. I savjete naravno, starije kolegice koji dobro dođu. Jako, ali i Jelena Miholjević i cijeli ansambl i partner Ranko Zidarić je bio stvarno baš jako ugodan i imala sam tremu prije tih nekakvih duo scena. Ja sam gledala premijeru, ako je postojala trema nije se vidjela. Ne, nije bilo, mislim bila je na premijeri uvijek trema. I to sam ja pitala baš tamo ljude, vama je isto tako kao nakon toliko predstava u nogama rekao što svaki glumac koji kaže da nema, barem malu tremu prije premijere laže. Da mi je to bilo lakše. To je nekakav osjećaj odgovornosti više nego trema. Zapravo je specifičan vrlo taj osjećaj, to je ono što
u javnom poslu svaki čovjek dok god poštuje svoje gledatelje i svoju publiku mora osjećati. Tako da nemojte težiti gubljenju toga. Ne. Samo se naviknite. Samo da je konstruktivna, da nije ona koja te oduzima i koja... To je, mislim da je to nemoguće sad nakon već Da. priličnog iskustva. Ja se nadam da. Jedno mi se dogodilo u plesu, to je bilo nevjerojatno. Imala sam tremu i imala neki mali solo. I bila sam u četvrkutu i svjetla sa svih strana i dogodilo mi se da ne znam gdje mi je publika. I to je bilo šok. I to je vjerojatno dijelić sekunde koji se vama čini kao cijela vječnost. Tako je. Da. U tom trenutku da ja ne znam da li sam glavom ili guzicom okrenuta. Nevjerojatno. Baš ono kao... Da, ali srećom kratko traje, pa se čovjek pribere brzo i zapravo... Da. I onda ste sretni jer ste se vratili, sabrali i otkrili zapravo položaj u kojem se nalazite prema svojoj publici. Uz studij na akademiji se pojavio i angažman voditeljski, pa vam čak mogu reći i kolegice, jer ste zapravo radili najdivniji posao koji se u ovom miljeu može raditi, a to je dječji program. Na RTL Kockici, dakle emisije koje su se zvale i još uvijek se mogu gledati. Mali znanstvenici i mali detektivi. To su mislim licencirane emisije koje su se onda prilagođavale za hrvatsko tržište. Da, to je bilo nešto potpuno isto novo za mene i nekako sam naglo je sve to krenulo, jer zapravo se taj program tek tada pokretao. RTL je pokretao Kockicu. I to je, ako se ne varam, sredinom 1. mjeseca krenulo. Tako nekako, 16.1. Tražili su voditelje. Vi ste išli na audiciju? Da, na audiciju sam otišla preporukom, jer su znali da radim te dječje predstave, sam već tada radila. Da, ali i ovako čovjek zaista može vas smjestiti u jedno onako tinejdžersko razdoblje. Tako da je to nekak, brzo smo počeli snimati i zapravo sam se vrlo dobro, mislim, snašla u tome. Bilo mi je jako ugodno raditi. Nekako ste razbili ove strahove od kamere i te stvari koje će vam trebati i dobro doći. Baš sam rekla da je to neko dobro iskustvo, jer to smo snimali dosta tih emisija relativno brzo i sinkronizacija je bila tih priloga. Pa se malo i čitanje vježbalo. Da. Super. Onako, a sve su naravno bili opet nekakvi rokovi. A i svašta ste naučili zapravo radeći ovaj program. Da, to su neke zanimljive stvari, da. Sjajno. Uživate u vožnji biciklom i dalje? Da. Obožavam bicikl. Evo danas nisam našla bicikl. Da, danas je malo kišno, ali mi rastjerujemo, upravo radimo na tome da rastjeramo sve ove oblake i ubijemo i zadnju kap kiše koja nam sad baš nije nužna. Dobro bi nam došlo malo sunca. Biciklom obavljate sve što možete, kad vam vrijeme vremenske, mislim, meteorologija dopusti. Pa uglavnom, da, mislim, zato što za Zagreb i za moje relacije je to apsolutno dovoljno i savršeno i svugdje mogu biti najveća relacija koju sam imala Jarun-Dubrava, kazalište Dubrava. I to je isto nekako 45 minuta. Ako je lijepo vrijeme, obožavam sjest na biciklom i onda to imam osjećaj razbistiti glavu, složiti misli, pripremiti se tamo gdje idem, dolaze ideje, inspiracija. Baš volim taj bicikl. Makar nisam onaj zadrti biciklist koji ide po svim vremenskim uvjetima. Nekako... Ipak se malo... Da, vas inače krasi jedna prekrasna životna odluka. To je mislim da moram i mogu birati dokle god to tako ide. To je zanimljivo da cijela generacija tako razmišlja. To je možda zaista proizvod tog vašeg sjajnog klikanja. I podržavanja u tome. Međusobnog podržavanja. To je zaista dobar izbor ako si ga čovjek može priuštiti. Sad kad pogledam tu vašu generaciju s akademije, vi ste se svi nekako dokazali odmah u startu, pa se iskreno nadam da će potrajati ta vaša odluka o izboru. Ja se nadam i mislim, ja se nadam da ćemo svi u tome ustrajati. Mislim da i hoćemo koliko poznam svoje prijatelje i kolege. I svi smo se nekako našli što bi htjeli i kako bi htjeli to raditi. I dokle god ali svi ste zapravo i uspjeli otvoriti vrata. Da. Mislim, imali smo priliku što... mislim da je to i sreća da se stvarno, evo ove godine kad smo mi diplomirali, su se počela otvarati ta vrata. Stvarno jesu, nije nekako je to
sve skupa nekakvo splet dobrih okolnosti da su kazališta počela stvarno uzimati mlađe glumce. I u Gaveli, i u ZKM-u, i u kazalištu Trešnja. Mislim, stvarno nije da se... Je teško, ali opet je lakše. Nekako se ipak nakon dosta vremena dogodilo da to ide onako kako bi trebalo ići, da bude onaj realan put. Međutim, puno je mladih glumaca. Puno nas je, to je nemoguće, naravno sve to, ali recimo Boris Vrtan, sadašnji ravnatelj Gavele, stvarno se od početka trudi i pokušava i dovodi mlade glumce da probaju, da rade, i u ZKM-u Petre Panu nas je bilo 4 mladih, sada je 4 mladih na stažiranju, uzimaju nove, u Trešnji su sad zaposlili 2. Mislim, stvarno ide se... Izgleda da je ipak istinita ona priča kako je sve u glavi. Pa onda ako donesete odluku da se stvari poslože zaista, da vas podrže u toj odluci. Da, i događati, samo se stvari... Niste čekali ni trenutka, dakle, i prije nego što ste diplomirali krenuo je val i vi ste se samo uzjahali ste taj val, kao mi, ovaj je naš tu iza leđa. Uzjahali ste val i pustili da vas nosi, ali s odlukom da ćete birati. Da. E sad, taj izbor ima nužno i onaj dio kad kažete ja to ne bi. Da, ima. Ima i to je uvijek velika... Tako je to individualno i moraš se jednostavno odlučiti, odvagnut, razgovarati s ljudima oko tebe, ali na kraju je uvijek odluka. Ali nekako ja mislim da svi imamo na prvu onaj nekakav osjećaj... Intuicija kaže svoje, samo je treba slušati. Da. Vi ste se od početka izbrusili u tome. Jer odlučili smo da dokle god stvarno dokle god nije nužda i dokle god stvarno ne postoji nekakav viši razlog, da treba ići polako i ono što želiš. A onda kasnije važe, život te nosi, mislim, to uopće ne želimo ulaziti u to. Što vam kažu kolege kad čuju, a čuju neminovno, jer vi volite reći da je to tako? Da. Što vam kažu? Imaju li oni kakav savjet za vas? Pa... Kažu li to vam je dobro, ustrajte u tome ili to vam baš nije mudro? Pa kako ko, ali uglavnom svi kada čuju pozadinu i kada čuju okolnosti, odnosno razloge zbog takvih odluka trenutno, svi su zapravo shvatili da je to apsolutno, da se to treba podržati. I ja mislim da mladi ljudi bi trebali, dokle god stvarno kažem, dok nisu u situaciji da im se da su egzistencijalno ugroženi. Da, i da jednostavno nema drugih, to je apsolutno u redu. I ako nisu, ako im se to radi, to je isto u redu. Mislim da stvarno svako zna šta ga zanima i kako, ako može, kako da to radi. Kako biste vi sad, a očito imate, zapravo mogućnost i pravo izbora, jer ste si ga dali, ja vas u tome podržavam, ali kako vidite nastavak svoje karijere? S obzirom da ste članica ansambla, tu izbora nema, to je tako. Da, ja se nadam. Ja trenutno nisam još članica ansambla, pa ne bih htjela da se ureknem. Onda evo povlačim, ali nadam se da sam poslala na pravu adresu. Da, ja sam na zamjeni za porodiljni. Ali ste dio ansambla u ovom trenutku, da. Stvarno smo svi dali osjećaj da se tako stvarno i osjećam. I evo, počinjemo u 5. mjesecu dalje raditi, tako da evo, kucam. Sad smo pokucali, sve smo mi to odaslali. Sve će sjesti na svoje mjesto, sasvim sigurno. Pa ja sam, mislim, samo ono što me sad trenutno stvarno zanima je igranje. Rad na novim predstavama, istraživanje dalje, što tu učenje od kolega, koji se može stvarno jako puno naučiti na probama i ono baš utakmice u nogama, igranje novih predstava, novi tekstovi. Stvarno je sad 3 sestre u kojima igram u jedan Čehov. Dok je Ivana Rošić na porodiljnom. Da. I tamo ste dobili sjajne kritike. Mislim da vas je baš ravnatelj Svrtan u jednom svom intervjuu lijepo pohvalio. Je, stvarno je. I nekako mi je ta uloga... Ja sam igrala Irinu na Akademika. To vam je bilo blisko. I jako mi je, nisam bila zadovoljna nikako s tim ispitom. A onda ste dobili pravo na popravni. I baš sam doživjela tako popravni ispit i mislim da mi je stvarno baš sam nekako uživam u toj predstavi. Koliko god bila trema tog uskakanja, pogotovo ovako veliku ulogu, stvarno uživam u svakoj predstavi. I nakon takve jedne predstave, što je Čehov, jedan
po meni suvremeni Čehov koji je uvijek suvremen, ali Čehov i cjeloviti integralni I svakoj glumici mladoj je to ozbiljan zalogaj i čast. Da, ali onda uvijek zanimljivo nakon toga igrati jedan ovakav tekst i onda igrati nešto. To je sve, je meni to divno u ovom poslu što nije dosadno. Da. Nikako nije dosadno. Nikako to je nije zadnje dosadno. što bi bilo na skali. I tako je to istraživanje, to igranje. Jeste li na probama onako, imate potrebu nešto sugerirati, nešto reći, ja bi to ovako, namećete li nekad svoje nekakve, ako primijetite da nešto baš imate genijalnu zamisao, verbalizirate? Ja volim ponuditi nešto, odnosno ja sam osoba, odnosno takav tip da često volim prvo, ako idemo u probu, prvo to isprobat, pa onda reći zašto sam isprobala, odnosno zašto mislim da bi to možda moglo tako. Pa uglavnom mi se taj način za sada ispostavio kao dobar. Nešto iskonkretizirati, tako napraviti, pa onda vidjeti da li to funkcionira ili ne. Pa onda možemo razgovarati o tome. Ali sada sam imala sreću da uvijek sam radila sa ljudima koji su bili otvoreni vidjeti zašto da, odnosno zašto ne i to je super. Znači da ste imali sjajne suradnike i da ste sami takvi zapravo. Da volite raditi s ljudima. Da, jako. I mene je užasno intrigira me ta igra glumačka. I to je ono što mi je, što je u trenutku i što je svaki put drugačije. I to, sad sam nedavno radila predstavu sa Ujakom, on je isto glumac Hrvoje Zalar. Ima svoje kazalište Prijatelji i imamo tu predstavu dječju, zove se Priča o Tupsonima ili zašto treba učiti. I vrlo edukativna jedna priča. Da, i baš tamo se bavimo tim pitanjem igre i učenja i zašto treba učiti, ali zašto se kroz to učenje ne treba zaboraviti i igrati. I ne izgubiti tu sreću igre u bilo kojem poslu. I onda ste zato izabrali sjajno zvanje kojim ćete cijeli život imati prilike upravo to raditi. Da. Igrati se, igrati, neprekidno igrati. Da. S obzirom da su klinci zapravo na neki način najstroža, ali i najiskrenija publika, vi ste imali puno sreće da oni najprije daju svoj sud. Da, to oni kod njih nema. Ako je dosadno, je dosadno. Da. Nema pažnje, nema... Ne uvija se u cilofan, sve je vrlo transparentno. Nema pristojnog gledanja do kraja, počnu žamori i bila sam na puno predstava takvih. Da, imam sreću da... Moj ujak je stvarno godinama već igra za djecu i on je ovaj tekst i napisao. Tako da je to nešto što s tom predstavom od početka stvarno pun pogodak. Baš je ono nešto što komunicira. I to se, ako imamo sad predstavu na Naj festivalu igramo. Pa onda svi još uvijek stignete. Ulaz je besplatan na Naj festivalu, tako da skrenemo pažnju ako imate ovog podmlatka, povedite to. Da pogledaju i Tupsone i evo, da i vi možda uz njih naučite zašto se treba do kraja života igrati. Anja to toplo preporuča. Da, toplo preporuča. Izvrsna je predstava, gledala sam. Gledala sam je, da. Ono što kod te male publike koja je zapravo bolno iskrena, vi ste imali i tu kockicu, RTL kockicu, oni vas sasvim sigurno prepoznaju i mogu li oni to sad staviti u dva različita odjeljka? Pa mogu. Baš kod te predstave Priče o Tupsonima znamo igrati po vrtićima i po školama i onda se dogodi da me prepoznaju, ste vi, kako se me zadnji put pita, ste vi teta s kockice? Teta s kockice. Ali onda kad kažem da ajme, onda je to velika sreća. Ali recimo u toj predstavi čak provodimo neke pokuse kako bi dokazali da je pametno, odnosno dobro znati da se to može iskoristiti vrlo konkretno za funkcioniranje. Pa onda to nekako i povežu, kao onda pitaju jesu to pokusi iz malih znanstvenika. Ali pretpostavljam da vidjeli smo i u Petru Panu i u nekakvim drugim predstavama, tako da nadam se da će moći to sve skupa... Da oni to moraju sortirati u svoje ladice, ali u svakom slučaju prilaze vam i eto, imaju oni hrabrosti pitati, provjeriti je li to ista osoba. Uvijek, da li je to to i da li samo sličim ili sam to ja. A mudra su ta pitanja. Jesu. A ovi odrasli i nešto? Pa... Kako se s njima nosite? Imali kakvih obožavatelja?
Pa nema. To je zato što niste još ukazali ni u kakvoj sapunici. Televizija vam za sad još niste opsjeli televizije, ali to ne znači da nećete. Da, ne znam kako se s tim starim obožavateljima, to jednostavno nisam još iskusila, nemam takvih. Da sad su ovi mali strašno simpatični. Da, neka ovih malih, oni nekako su simpatični. I čisti, iskreni, onako, u tim pitanjima koje mogu biti. Da, neodoljivi su zapravo baš u svemu tome. A kad smo već kod tih sapunica, ima ih poplava, dotakli smo se činjenice da je puno mladih glumaca, da je produkcija malo. Da. Imamo mi i nešto teatara nezavisnih i radi se, ali to je još uvijek premalo. To je još premalo i premalo i se podržava stvarno, mislim, to je nažalost, mislim, ja mislim da je kultura stvarno bitna, evo, ja stvarno to iskreno mislim i mislim da to svima treba. Ali što ste, počeli smo pričati o sapunicama i o tome svemu, hvala Bogu postoji i radio i... Da, vi ste i radiodrame zapravo. Jesam. Snimali, imate i to iskustvo? Imam, to je isto divno iskustvo, baš kao da sve što imaš samo fokusiraš u glas. To je isto jedno potpuno drugi medij na koji se treba, i zanimljivo je proći i tako nešto. Ali mislim da puno nas je, mislim da treba raditi, mislim da sapunice nisu ništa loše. Dapače. I mislim da je divno da se snima kod nas i da se rade naše sapunice. Sad, to je stvarno samo stvar odluke. Mislim da to je jako težak posao i da to stvarno moraš biti vrhunski i tehničar, a i raditi na ovoj vrsti kondicije druge, da možeš to tako iznositi iz dana u dan. To je velika satnica, brzo učenje teksta. Ja se divim tim ljudima koji to tako odluče i tako funkcioniraju. Ja iskreno za sebe ne bi mogla tvrditi da mogu tako funkcionirati još. Pa možda će vas netko uskoro testirati, pa ćemo vidjeti. Da. Gdje je ples kao prva ljubav u cijeloj ovoj priči? Koliko se stignete baviti plesom? Bavim se i dalje plesom. Evo idem 2 puta tjedno na treninge za dušu i tijelo. Kod Maše Kolar. Vjerujem, ona ima učilištu ZKM-a tu grupu, a ona inače predavala i u mojoj plesnoj školi držala jedan predmet, tako da sam se ja oduševila tim takvim treningom i tako nečim, i to mislim da na prvoj godini nisam uspjela uopće ići na nikakve treninge. Previše obaveza? Da, baš me to sa svih strana, jednostavno sam bila zbunjena i nespremna, nisam se uspjela organizirati, ali onda sam od druge godine sam shvatila da mi jako to fali. I onda sam krenula od druge godine i evo još uvijek idem 2 puta tjedno, a ako uspijem i više. Kako uspijem, zanimaju me i druge, i step, i ako se mogu negdje priključiti, sve me interesira i htjela bi još dalje učiti. Tako da ovisi o vremenu i o razdoblju, kako je to sve kod nas. Ako se nešto radi, onda je stalno, a ovako ako se igraju predstavu, onda se ima vremena i za nešto još probat, vidjet, naučit. Da, kad igra Osiđ, imamo li kakvu informaciju? Imamo, igra sutra. 3 sestre, sutra je Osiđ, dakle. I Osiđ je onda ponovno u travnju, ako se ne varam, 17. i 18. travnja, nisam sigurna, piše sve na stranici. Na Gavelinim stranicama. A 3 sestre igraju 31. I to je akcijska, odnosno kako se zove, Gavelin popust uskršnji. Gavelin uskršnji popust. Tako da možete i nešto povoljnije zapravo. 20 kuna su karte. Divota je. Da, što mislim da je stvarno jeftino. Svako si može priuštiti kazalište. Znamo da živimo u teškim vremenima i da zapravo ništa nije dovoljno povoljno. Naravno. Ali, kako sam to lijepo rekla, dovoljno povoljno. Da, ali evo, za 20 kuna svako onaj ko voli kazalište moći će se to priuštiti. Anja, hvala vam lijepa na vašem vremenu. Hvala vam što ste iskreno porazgovarali s nama. Želim vam da i dalje imate svoje pravo i mogućnosti izbora. Želim vam da uživate u svome plesu i svakoj sljedećoj predstavi koju radite i u svojoj publici. Nadam se da se vidimo uskoro kad poberete još neku nagradu. Iz vaših usta u Božje uši. Mi to šaljemo uredno, na pravu adresu. Hvala najljepša. Vi otplešete iz studija, a upleše plesni studio Modus.
plesat ćemo mi i u nastavku. Drage, ljupke dame, na našem kauču su do mene Tamara Vukadinović i do nje Luna Lilek. Dobar vam dan, dobrodošle. Dobar dan. Plesni klub Modus. Tako A je. ono što najavljujemo je obilje plesa cijelog vikenda. Tako je. Sad će nama organizatorica odmah reći o čem se radi. Tako je, evo, znači organiziramo prvi kup ove godine, prvi kup Hrvatske umjetničkim i parovnim plesovima. Organizator je Modus klub i Hrvatski showdance savez. Natjecanje će se održavati ovu nedjelju i ponedjeljak u kineskom paviljonu na Velesajmu. Cijeli dan, svi su dobrodošli, neka pogledaju o čem se radi. Ulaz slobodan i to sve. Ulaz će se naplaćivati, karte će biti... Kako ste rekli, neka svi dođu, pa ja mislim... možda- Karte će biti 15 do 20 kuna, ali eto. Ali bilo kada Možemo. tijekom nedjelje... Da. se Cijeli može- dan se održava natjecanje. Cijeli dan kad god dođete, dobro ste došli, jer uvijek će biti nešto zanimljivo. Što će se sve događati? Evo, prikazat ćemo, znači, u Hrvatski showdance savez, inače kad organizira natjecanja, to su, znači, kategorije u step plesovima, u show plesovima, modernim, jazz plesovima. Evo, ove godine prvi put organiziramo natjecanje u parovnim plesovima. Prikazat ćemo salsu, disco, fox i bachatu. Tako je, u kategorijama I sve juniori i to seniori. imate u Modusu. Nemamo sve u Modusu, ali imamo u Savezu. Ali u našem, Savezu da, postoji da. dakle, sve to. Inače, evo, mogla bi nam Luna malo predstaviti plesni klub Modus. Plesni klub Modus, uspješno već 20 godina radimo i nižemo svakakve rezultate, najbolje, naravno u domaćim i stranim natjecanjima. Naša djeca, recimo, su već 3 godine za redom najbolja grupa u Hrvatskoj. I kod nekih se, recimo, može biti najbolje vidjeti napredak, jer, recimo, ne upišu se od početka od 9. mjeseca, nego, recimo, od 12. i već u Upadnu 3. kao s padobranom Pa, u sred. da. Moglo bi se reći, zapravo da, neki dođu čak, moje dijete bi hip hop. I onda završi ovdje kod nas i već u 3. mjesecu je eto na kupu. Da, brzo Stavlja. napreduju, stvarno je, Jako se vidi pogotovo napredak. kod malih kikića. Da, oni imaju, zanimljivo, jedva hodaju, zapravo još nije ta koordinacija pokreta onako ide u idealnoj mjeri, ali kad Ali je možda ples je u to pitanju... najbolje vrijeme jer onda odmah hvata Aha. tu motoriku i onda je super to ispadne. Da, beskrajno su vaše iskustva zapravo u odgoju plesača. To su uglavnom oni mali kikići koji kad stasaju završe u nekakvim ozbiljnim plesnim vodama. U većini slučajeva. Tako je, mislim, evo ja sam potekla isto, ja treniram od svoje 3. godine, ona je i hrpa isto naših prijatelja, svi smo krenuli ko klinci u vrtiću i eto, neki su završili u profesionalnim vodama i stvarno nižu uspjehe, tako da isplati se i vide s rezultatima. Kad je najbolje vrijeme zapravo da se počne plesati? Sad smo rekli da je sve jedno, jesmo li upali od rujna ili od prosinca, imamo li 3 ili 7 godina, zapravo još uvijek sve stižemo. Ali kad Da. bi onako čovjek postavio idealno vrijeme kad poslat dijete da uči plesati, kad bi to bilo? S vrtićem? Ja mislim da Da, najbolje s vrtićem. Da, Čim prije, tim bolje. Tako je. tako je. Da, mi imamo jedan video zapis jednog od natjecanja na kojima je evo, Luna nastupala, pa ćemo dok razgovaramo vidjeti kako se kreću i kako to zapravo izgleda. Ono što sam vas još htjela pitati, dakle, s obzirom na Modus klub od 94. zapravo pod tim imenom, bilo je dakle nekih i prije 94. nekakvih ili pokušaja ili... Pa, Kako se zapravo, otkud je krenula inicijativa? Pa, znači, Snježana Lilek, naša umjetnička voditeljica, je oduvijek je plesala. Ona je profesionalni plesač i eto, onda ona se tad odlučila je nešto svoje pokrenuti, osnovala je Modus i vrlo je uspješno to krenulo. Znači, A i smješteni ste na Velesajmu, je li tako? Da, unazad, koliko, 3 godine. Da, u Tak. 2012. Unazad 3 godine smo na Velesajmu, uvijek svi mogu potražiti informacije u paviljonu 6, uvijek je neko tamo. Eto, baš, znači, prošle godine, 12.
14.12. smo proslavili 20 godina, napravili smo jednu predstavu gdje smo obnovili neke stare koreografije i kombinirali sa novima. I eto, neki plesači koji su prije plesali su došli ponovo plesati, svi smo se podružili. Bilo je vrlo lijepo, eto. Obilježili smo tih 20 godina i stvarno se isplatila. Mi gledamo ovdje što Luna radi sa svojim plesnim partnerom, pa evo da malo iskoristimo činjenicu da nam je u studiju da nam kaže o čem se radi. Općenito u koreografiji? Ne, nego koji je nastup u pitanju. Što Koji je smo mi to nastup? našli? To smo našli. Našli smo snimku sa državnog prvenstva koje se održalo u Dubrovniku prošle godine, prošle sezone. To je seniorska kategorija, seniorski parovi. I na kupu iste te godine smo osvojili prvo mjesto u show Vi dance. zapravo kamo god odete se vratite s nekim odličjem. Naravno. To tako mora biti u modusu, jel? Je. To vam je nekako u praksi. Vi, od kad se vi bavite plesom? Ja se bavim od svoje 3. godine. Mislim, Znači mogla bi obje se od reći... 3. godine. Ma i Ma prije. praktički sam rođena u dvorani, a Rođene u desilo dvorani. se. To se sad šalite ili ste ozbiljni? No, najozbiljnije. Rodila se u Mama je dvorani. vodila seminar i eto. Da, To je stvarno istina. da. Ovo je jedna od... Pa mislim, trebali ste to gurnuti u prvi plan. To bi mi je odličan slogan zapravo ja za... se sjećam, ja sam bila, možda nisam bila u dvorani, ali sjećam se negdje okolo sam bila. I to je isto bio šok. Šta, kako, zašto? Odjednom Snježana ne može više voditi sat. Zašto ne može? Snježana nikad ne odustaje od sata. Ona uvijek odvodi svoj sat i tuđe satove. I Pa makar i rodila na seminaru, jel? još uvijek se aktivno bavi i drži kalinetik, što su vježbe za starije, za žene. I ona ih uredno odvodi i svaka čast. Da, kad ste mi se predstavile, onda ste rekle, Tamara je rekla, možete nas pitati bilo što, nekad prije sam ja radila sve u klubu, danas to radi Luna, tako da mene zanima sad što je to sve što treba raditi u modusu. Što sve treba raditi u Da, modusu? kako izgleda jedan dan? Znam koliko otpada na vježbanje koreografije i pripreme za neki nastup, a ima ih, jel? Ima ih. A još u međuvremenu prođe velik broj ljudi tamo koji svi imaju neke svoje zahtjeve, svi su došli nešto naučiti, nešto saznati. Tako je, Tako da. je, Snježana se trudi uvijek nam dovesti više pedagoga, da što više stilova, da mi sve upoznamo u biti. Znači, i Da, da hip-hop, radimo. Znači i vi jazz, se educirate balet. konstantno Da, i prenosite to znanje dalje. Da nismo isključivo u show dansu, nego i taj moderni i balet i hip-hop i break dance i pokušavamo sve objediniti da se izgradimo ko plesači i da napredujemo i da to sve kombiniramo, jer to je bit show dansa, da usvajaš što više tehnika i da ih kombiniraš. Da budeš svestran. Da. Sve možeš izdati kada te neko traži. Da. A vas traže. Naravno. Pa neko ko se bavi, mislim, naše cure kad su probale negdje vani u nekim drugim školama, plesnim akademijama i tak dalje, puno im je to pomoglo jer mogu baratati sa više stilova, što Evo je mi naravno... imamo prilike i vidjeti iz jednog Tako je, vašeg da, promo videa da se vidi što se sve zapravo u modusu može raditi i što se sve može naučiti. Koliko vas ima zapravo u modusu kako rješavate te silne zahtjeve svih vaših polaznika? Pa ne znam koliko ima, otprilike 70 do 80 natjecatelja. I još predškolci i po vrtićima ima dosta djece. Imate i ove nekakve redovite 200-tinjak. zapravo treninge u vrtićima, u školama. Tako je, I tako to, je, koliko da, imate da. onda trenera zapravo, to radite sve? Pa ima kolegica Martina i Nikolina, one su zadužene za predškolsku dob i one Vi ste se podijelile međusobno. više rade s njima. Da, mislim, mi svi smo nekad to isto radili. Evo ja, nažalost, više ne stignem, pa sam morala oko toga odustati, pa sam se ovih drugih stvari... Pa se bavite ovih organizacijskim... Tako je, da. Nekakvim informacijama i tako dalje. Luna je isto koreograf.
radi sa mlađim, sa juniorima i sa djecom radi koreografije. Nika Lilek je također koreograf u klubu. Ona i Snježana su zapravo najveći dio koreografija, ako ne i sve, napravili. Ima još par izvanrednih pedagoga koji dođu i koji pomažu. Da, i uz sve to što prenosite, dakle, morate konstantno ugošćavati i sebi mentore i stalno zapravo biti u toku sa trendovima. Da, onda zna se desi da uđeš u dvoranu u 3-4 popodne i izađeš u 11. Prvo radiš sa klincima, pa si unijena, pa neke koreografije, pa malo imaš pauzu, pa svoj trening, pa i eto. Da, i onda kad bi došao vikend, čovjek bi se malo odmorio, a ono natjecanje. Ali ako to volite, onda je gušt. Koliko su, evo, Lunu bi htjela pitati, je li odrastanje u plesu na neki način odricanje? Koliko ste vi osjetili, koliko ste osjetili da se baš onako nečega odričete i da vam je žao? Odricanja? Pa, na primjer, za nešto što volim, to je ples u ovom slučaju, za ništa mi nije žao. Odricanja od hrane pa nadalje, prijatelji, izlasci. Ne smeta mi ako znam da sam u dvorani, da radim na sebi i ako se time mislim baviti u životu, nije mi žao. Nadoknadit će se kad tad. Da. Ja bih htjela reći, mislim da nama to nije, nama nije to toliko bio problem, bar meni osobno. Isto kad su moji svi u školi krenuli izlaziti, pa pogotovo petkom izlazi, a mi petkom trening do 10 navečer. Jer je vjerojatno u subotu ili u nedjelju nekako natjecanje. Ma ne, ili je ujutro, opet trening nije važno, ali tad još nismo mogli biti dugo vani, pa je onda hoću li ići na trening ili ću ići van. Uvijek sam birala trening zato jer mi je to bilo nešto normalno, jer sam od malena bila u tome i smatram to kao neku obavezu i to doživljavam vrlo pozitivno, da se djeca od malena uče tako nekakvim obavezama. A isto tako stvoriš svoju neku ekipu na treningu i onda dođete i zabavno je na treningu i nikad nisam vidjela razlog zašto bi išla van kad mi je i tu zabavno. Jednako dobro. Da, i naučim, treniram, bavim se sportom, dobro je. Tako da nikad mi to nije bilo nešto Nije vam nikad to predstavljalo problem, da pače, evo vi ste ostali cijeli život jedna i druga zapravo u plesu, u show dansu na sve načine. Prošli ste jednako tako sve ove žanrove koje smo i vidjeli i nabrojili. Tako je, da. I nekako ste našli svoj put u tome. Da. I objedinjujete uspješno sve. Pa ja nažalost više ne treniram jer privodim faks kraju i neke druge stvari me sad čekaju, tako da obitelj, što je? Ne baš sad još obitelj. Ne bi još obitelj, ali čekaju je neke druge stvari. Da, posao i neke druge, malo jezici, isto tako recimo od treninga nisam baš stizala malo jezike učiti i tako. Ali eto, sad to nadoknađujem. I koliko se onda stignete sad uz sve te druge obaveze posvetiti toj svojoj ljubavi? Recimo, sad volimo otići na trening, na taj kalinetik, što Snježana vodi za žene. Mi smo tu i govorili za žene. 2-3 puta tjedno se uredno stigne otići i stvarno je kvalitetan trening i osjećam se jako dobro nakon toga. Nešto, cijeli dan sjediš i onda napokon nešto napraviš. Tako da Ali to je sad već to 2-3 puta tjedno, to spada u onako rang rekreacije. Da. Ovo što Luna radi, to je onako ozbiljnije. Da. Koliko često vi trenirate? Koliko često? Ili da pitam koliko dugo u danu. Možete me pitat kad imamo odmor. To bi bilo jednostavnije. Lakše bi bilo odgovoriti, da. Ma ne, nego još idem u plesnu školu, pa onda u biti svaki dan imam i jedno i drugo. Ali kao što sam rekla... Kako onda to rasporedite? Kako rasporedim? Pa recimo ujutro idem u školu običnu i nakon nje, obična mi to je meni obična škola. Najobičniju školu, dobro. Onda u neobičnu. U srednju. A u drugu plesnu školu idem odmah nakon toga i nakon te škole odmah na trening. Koliko vam traje trening? Trening? Pa 2 sata, tako negdje. Uvijek se to produži. Pokušavam sad staviti sve to u jedan dan, pa razmišljam koliko vam treba. Pa evo, od 8 do 2 škola. Trebalo bi vam jedno 28 sati u danu, jel? Pa, tako je, to bi bilo idealno. Ali stigne se, Luna je odlična učenica i stigne sve napraviti, pomaže jako puno i sa djecom radi, tako da
stigne se. Mislim, mi isto svi, ja nisam išla u plesnu školu, ali išla sam u običnu i još nekakve druge stvari, stigne se. Sve se to da rasporediti ako se želi, naravno. Naravno. S obzirom da je srednja škola, eto ta obična srednja škola, imate li već kakve planove? Kako će izgledati sve dalje vaše obrazovanje? To me dosta Neka često plesna pitaju. akademija, što bi sad moglo biti? To mi je u početku bio cilj, završiti neku plesnu akademiju. Kad razmislim onako malo bolje, nije mi to baš prvo. Ja bih htjela se od plesa živjeti, baviti se time do kraja života i stvarno zarađivati na tome i nadograđivati se svugdje, a ne završiti samo jednu plesnu akademiju i to je to. Što neki ljudi recimo, plesna akademija, zašto? Kad ima svega sa strane još. Ima još svega sa strane, na što mislite? A mislim, ples je vrlo široko područje. Znači, to je umjetnost. I onda tu možete raditi predstave, možete putovati negdje, raditi nekog drugog predstave, možete ući u nekakav ansambl i biti samo u tome. Vrlo je raznovrsno, tako da pruža se jako puno mogućnosti. Premda je da, u novije vrijeme i zapravo plesna publika ili konzumenti predstava i općenito priredbi plesnih, nekako mi se čini oživjelo i veći je interes. Imate li vi taj dojam? Pa je, meni se isto čini da su ljudi malo više počeli ići na to. Nekad je to bilo ono, napraviš predstavu i onda zapravo ti samo ljudi iz plesnog svijeta dolaze. Da, onda to radite svoji za svoje, na neki način. A sad mislim da su počeli i drugi malo više o tome i uključivati se u to. Tako da mislim da podižemo svijest. Da, i to je zapravo smisao. Plesne scene, da. To je sasvim u redu. Vi isto tako, spomenuli ste, radite neke predstave. Kad uspijete naći vremena da nešto iskoreografirate. Naši seniori su sad isto malo stali s natjecanjem i odlučili raditi nekakve malo plesne projekte, predstave. Svakih, koliko već, zadnjih 3-4 godine sudjelujemo na Šibenskom plesnom festivalu, isto tako na Trepsu. Naša dječja grupa je isto već 3 godine proglašena najboljom dječjom grupom na Trepsu. To je isto jedna plesna manifestacija. Cure se prijavljuju za natjecanje Mija Čorak Slavenski. I tako, puno, malo izlazimo iz tih okvira natjecanja i širimo se na neka druga područja. Da, a zapravo ima vas toliko koliko vas treba biti u ovom trenutku da biste uspjeli pokriti sve, s obzirom da vaši dani traju 28 sati. Čini mi se po svemu ovome da idete u obične škole. U koji razred idete, Luna? U drugi srednji. U drugi. Znači još 1-2 godine imate pravo razmišljati, a do tada onda treba iskovati plan kako i u kojem smjeru dalje. A to neće biti plesna akademija, jer zašto bi završila samo jednu plesnu akademiju i to je to? Simpatično bi je to koliko se ona zapravo dala plesu, da joj je uvijek premalo. Čak i plesna akademija je premalo. To je od majke naslijedila. Dalje. Da. Rođena u dvorani, proplesala prije nego što je prohodala. Vidjeli smo što može i što zna. A tako je i sa Nikom. Nika, njezina starija. Da, ona je moje godište. Nika je isto završila je srednju školu, završila je srednju baletnu. I običnu i baletnu. I običnu baletnu, da. Isto, evo sad pleše u Zagrebačkom plesnom ansamblu. Isto radi jako puno predstava van toga, koreografira kod nas, radi sa juniorima. Isto tako, vrlo je tražen plesač i stigne sve to. Ma ne, mislim da kad čovjek, lijepo ste to rekli, kad čovjek nešto voli da onda ovo stizanje nikad ne predstavlja problem. Htjela sam pitati kakva vam je podrška, osim što publika, evo, spomenuli smo, sve radije dolazi i sve više, u sve većem broju. Osjećate li tu podršku i od institucija na neki način? Kako grad, kako vam pomažu i koliko ih treba motivirati za to? Pa, dosta. Dobi se nešto od grada, oni nešto isfinanciraju. Ali recimo konkretno za natjecanja kad se ide roditelji. Znači
to Opet ide... pada sve na pleće roditelja. Da, nažalost, to je Znači tako. to funkcionira po principu nekakvih sport, kotizacija ili kako? Da, mi nismo olimpijski sport i onda je to isto tako... Da, vi ste ne nešto može- između plesa, sporta i to je zapravo, teško vam je naći nekakvu ladicu po kojoj bi... Da, mislim, Morali biste se izboriti zapravo za... Mene svi, ne znam kad pričam, šta ti treniraš, ja plešem. Da. Ti. Kakav je to Zapravo trening? niko ne razumije da mi jednako puno i teško treniramo kao i nogometaši i rukometaši i tako dalje. Neki drugi sporti, samo nama nije cilj pokazati tu snagu, nego se radi na toj eleganciji. Tako da mi nismo olimpijski sport i zato moramo nažalost tražiti različite sponzore, sredstva grada i naravno roditelje da bi mogli putovati i ići na natjecanja sudjelovati uopće na natjecanjima. na kojima ostvarujemo odlične rezultate i zato se ide van jer se isplati. Ali eto, opet to je kad svi se družimo na tim natjecanjima, lijepo je, zabavno je, uvijek neke uspomene. Meni su, ja moram priznat, neke od najljepših uspomena sa tih naših natjecanja. I voziš se u busu 16 sati, svi te Vi kao da pitaju... idete svaki vikend na ekskurziju zapravo. To je dojam koji ste nam prenijeli. Nije baš svaki vikend. Znači nekakva sezona, godišnja sezona, evo sad u proljeće kreće kup koji mi ove godine organiziramo, Kup Hrvatske. Onda je u 5. 6. mjesecu će biti državno prvenstvo. A onda ćemo vas dalje obavijestiti. Ovog vikenda nemojte propustiti ni pod razno. Dakle, Kup Hrvatske u show dansu na Zagrebačkom Velesajmu 29. i 30. ožujka u bilo koje doba dana. Tako je. Djevojke, hvala vam najljepše što ste izdvojili svoje vrijeme. Trčite plesat. Hvala Hvala i vama. vama, dragi gledatelji. Želim vam ugodan vikend. Prepuštam vas u sigurne ruke naše Hane. Vidimo se u ponedjeljak u 16.